Kungenzeka afike masinya Msindisi uma singasebenza ngamandla onke, sifaka inhliziyo emsebenzini wevangeli, lihambe ngesikhubu esikhulu yomdawo. Banenge singasela emhlabeni, asebahamba ngendlela yomhlaba, esifisa ukubabona futhi bephila, sifisa ukuhlala phansi labo sitoke. Kungenzeka afike masinya Msindisi uma singasebenza ngamandla onke, sifaka inhliziyo emsebenzini wevangeli, lihambe ngesikhubu esikhulu yomdawo. Zinengi izihlobo esezalala ethulini, kwababuhlungu ukuswelakala kwabo, esifisa ukuhlangana lazo ziphila, sifisa ukubatshela ngokuhle empilweni. Kungenzeka afike masinya Msindisi uma singasebenza ngamandla onke, sifaka inhliziyo emsebenzini wevangeli, lihambe ngesikhubu esikhulu yomdawo. Banenge abangani asebaphumula balala, esisibakhumbula ngezenzo besaphila, esifisa ukubabona futhi bephila, sifisa ukudlala phansi labo sitoke. Kungenzeka afike